أنتوني يقصف كانيتا وميليسا تدافع عنه. خلال البث المباشر لأنتوني مع ميليسا قال لها: لا ينادونني كانيتا، فجاوبته: طبعا، لأنك لست الرقم 1. فأجابها: أنا لا أؤيد الدعم للدعم. وبعدها قال إنه هو أنتوني أورجانيك، أي الدعم الذي يأتيه غير مدفوع. وبعدها كتمته ميليسا وقالت أن حلمه أن يصبح كانيتا. ملاحظة: هناك أغلاط في ترجمة التيك توك الموجودة. Es que a mí no me llaman Cañita, lo siento. Claro que no eres Cañita porque no eres el número 1. Exacto, no hago apoyo por apoyo. Exacto, sí, sí. No me tiran los árabes ahí. No me tiran los árabes de 20 millones para luego al día siguiente ir a devolvérselo. No. Yo soy una persona orgánica, no te equivoques. Vamos a darle tataca a la pantalla, gente. Vamos a darle tataca a la pantalla, vamos a darle tataca a la pantalla, vamos a darle tataca a la pantalla. Vamos, chicas. Chicas, todas tap. El sueño frustrado de aquel es querer ser Cañita y no puede. Ese es su sueño frustrado, Martas. Es que yo puedo aprender, pero aprender de él, jamás. A ver. Jamás.